دووەم شانۆگەری ڕۆژی دووەمی فێستیڤاڵەکە لە سەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووک بوو. بە هەمان شێوە بینەرێکی زۆری لە دەوری خۆی کۆ کردبووەوە. ئەم گروپە شانۆییە لە دهۆکەوە هاتبوون و کارەکانیان باسی ژیان و مردنی دەکرد. Ev şanûgeriye pişûyekî kolanc hatiye çêkirin vê cebabeteke destnîşankirî bi xwe nagiret. Sê çar babeta bi xwe digiret. Bes tewerê wê serekî li dor helwîstê mirovê di vî jiyana nûke de dizevritin û jiyana wî û helbijartinê wî di vî demî de û erê ev helbijartine eger ne xuyetî bin çend tesîrê li ser wî dikin alema fîzîk de. Giringiya Festîvala Kerkûkê wekî me gelek caran amaje pêkirî ew e ku şiya çwar parçeyê Kurdistanê bikete yek, şiya festîvaleka Kurdî ya serkeftî û ya az da bêxte berdest etme û ev jî bi xwe serweteka mezin hebûme û di paşa rojê de ev dê bite yekî ji mezintirîn berdest û destkeftên. ئەم دوو نمایشە لە چوارچێوەی ئەو نۆ شانۆگەریە دێت کە لە هۆڵ ئەنجام دەدرێت. بڕیارە 11 شانۆگەریەکەی دیکە کە لە سەر شەقامە لە هەشتی ئەم مانگەوە دەست پێ بکات و لە شوێن و ناوچە جیاجیەکان نمایش بکرێت. یوسف مراد، کەناڵی کەرکووک.